21. aprila za Opet velikom 21. interesom. Nije 21. aprila, nego 21. aprila. Nije normalno. To je vidjeti. Kineška lampa. Audicija je na jednoj globalnoj turneji, zato što sad taj globalizam je... A i mi smo globalisti. Mi smo postali globalna organizacija koji se bave samo globalnim projektima. To je ono ukratko šta nam je plan za buduće. A Gejlo će nam biti... Vozač. Vozač i Gejlo će nam biti promotor za Kanadu. Jeste, i Ameriku. I Južno. Ako me ne uzme. Ja sam počeo da koristim jedno 2 godine i uvidio sam sve prednosti ovih društvenih mreža. Između ostalog, ja sam admiro uopšte i ne znaju sad zašto su ovdje i kako će ovo biti emitovano i tako dalje. Ja pokušavam da im objasnim, ali ne ide nikako, apsolutno. Misle da ako otvorim Facebook ili Instagram da će neko nešto ružno reći, recimo da će reći za Jasmina da je debel i grdan, a Zlatka da će reći da je premalo. Jesam, Sena jeste, evo oni dođu. Kad mu neki postavi tako pitanje, odgovara. A vjerovatno influenza, prehlada. Hajde sad ti reći. Neću ja. On je stao u razlogu, vjerovatno. Neću ja na ovo pitanje. Dobro. Radi u ružu, postoje sa ružnim ljudima, mislim da ljudi koji će moraju i oni da vole. I oni biti tema nekog drugog. Tako je to budu ti ružnoće što. Jesam, to je apsolutno moguće. Zašto je bilo moguće? Pa da, ja sam kao tinejdžer bio zaljubljen baš u neke glumice koje sam gledao na planu. Pošto ne bi bio zaljubljen kako ga gledamo, recimo. Ne, molim tu. Bilo bi super, vjerovatno, bilo bi bolje nego što je bilo, ili bilo isto, zapravo, samo što bi se mnogo pisalo o tome kako je sve to pogrešno i blesavo i kako nam to ne treba, a sve bi se dogodilo jednako. Ali eto, ljudi bar negdje izbacili bijes i užas koji su ovako izbacivali na neki potpuno pogrešan način.